isključujemo na autoput kroz Beograd na uključenju Tošin-Bunar. Prolazimo isključenje za Novi Beograd. Za Beogradsku arenu. Sa leve strane je Beogradska arena. Sava centar. Sava centar je sa leve strane kada se kreće iz pravca Novog Sada i Rume prema Nišu. Idemo na most Gazela preko Save. Ko želi na Beogradski sajam, kada je sajam automobila ili sajam uopšte, isključuje se na ovom isključenju da je Obrenovac i Čačak. Prati to isključenje i sa desne strane posle par stotina metara moj sajam. Evo ovde, to je znači prvo isključenje kad pređete most. Prvo isključenje ide za sajam. Evo ga ovde. I nastavljate, držite desno. Levo ide za centar grada, znači držite desno i pravo na sajam. Drugo isključenje je za Topčider, a za centar i Kneza Miloša na trećem isključenju. Vidite na drugom kad skrenete ovo desno. Približavamo se tački koja se zove Franše de Perea. To je isključenje desno za autokomandu koji ide recimo na Zvezdin stadion ili na Partizanov stadion. Ovde je isključenje autokomande.
Znači ovdje se isključuje. I ovdje posle autobusne stanice desno. Ako želi za centar na Slaviju, nastavlja još pravo i ovdje desno. I nastavljamo pravo na isključenje za Dušanovac. Na isključenju Dušanovac se isključujete za formu Ideale koji idu po prodavnici. Zapravo njihov salon. Ovdje kad je gužva potrebno je na vreme, čak i odavde nekad uhvatiti isključenje i stati u red, jer zna da bude red i kolona ovdje za skretanje desno. Pa na vreme provedite red. Sad je nedelja pa nije, ali inače zna da bude gužva još čak i od salona formi Ideale. Evo isključenje za Dušanovac. I to je taj deo autoputa kroz Beograd. Od Geneksa, Tošinog bunara do Dušanovca.